Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Ka Jialang jong ka Regional Democratic Alliance hapdeng ka United Democratic Party bat ka Hill State People Democratic Party ban jet eu kertong ban khon ya ka MP election nak benta ka Shillong seat dak wi ka jingmot kila rai ban penyeng da uba Robert June Khajarin komu kertong ka RDA balai man lang habe kran kila pathai khubor hadien balawai ka Jialang jong ka RDA ka badan lang ka party UDP bat HSPDP nakaliang ki presiden jong arli ki party kila penpau bakum kadak panuan ra ya ka jinga teli hapdeng kiseng riulom kila rai banjiet ya ka syap jong ka bom nak bentau kertong ka RDA syaka election MP. Terima kasih nila syong ya ka meeting da kertang ka beri bat ka MP election jong arajar usah but kajikan na baro atli ki party apo kalau maju ke RDA, Indasim ya kerai, ban jet, ban penpena, ya keterteng jong ba Robert June Khajarin, pumu kandidat jong ke RDA, nak benta ke election MP, jong ke Lok Sabha, jong sistem arjal pusat. Unde kandidat jong ka First Shillong Parliamentary Seat nang ni bat ka jokopor ka lasimru ya ka rai na kalian jong ka party ba ka sebal jong ka ni ka election ka banwan ka ba Robert June Khajarin kende na ka sembal jong ka bom jong ka UDP. Dikatakan orang kabang ikut apa nanti, kalau tu juga kami kita ni dan ni kabang ni kerana susu ni sekarang. Tok melakukan di Chairman Bermerong yang ke RDA, lepas ni yang ba Robert June Khajarin, kandidat jongi ke RDA, hoi tak kejadian nilai keren slam bahag berdaya batu sembol. De Andrei halor kaniru ngasi tuling kode piba ni hab ngidan lang hapo ka RDA ke HSPDP karan kesembol using bat ke UDP kesembol ke jong ke bom tinggal perkat bahahi ong ba tese kandon ke jing tengku aki konsumsi ba per mara ke MLA ngidang ya kim dula ke jong ke sembol dan rei habingi perkat bada yu MP hagan ni ke secretary jong ke RDA isngodai bangi banjur lang nadu basdang balad ununu kandidat wan na ka HSPDP ubang ye biang lang hangni baru atli ki parti ngimdan jing pher ya ka sembol josing lalu kandidat wan ra na kaliang ka UDP kemut ngila ye banjur lepa akate ke nyotrik Oktober ka RDA meeting jungi jong niu snemi ba ngin le be ya kata apa lihat dia juga por ngi perkhat bala dangin bu do sembol common sembol ru kahadu ba ke election commission ini returning officer unio ban alot yangi kan sitom yangi ki art party le ni ke RDA ban open size pai ba por lengko kataro kalong ka jing yangi tenrei da ka ban sim jong ka jing ye trelang da kaman sim jong ka jing ya burom mar kaliang da kaman sim jong ka jing thung ban donno kataka jing ya teli jong ki party rilu ban ya trei na kaman ta ka jing bha jong ka jai bri bro koi ban jong ka jela ni da ka jing ya sur sim ni kintu ya bar khoi ki nokit kam ki nomik mat bar khoi jong ka party jongi ke speed pi ha ka jing ren ka ba ka di ban ong ba tongin ya manjur iya kan ka MP election dari sembol joka bom. Dia kata kalau nggak jing ya keren ke bah nilai ya keren bah nilai ya tai bah bat nilai bujur lang pensengau nak kalian jing ke HSPDP bat nak tentu ya baru kait kini ki nong kersan jong ke parti ru
bagi ni telang namang ila dapat telang ru hakatai ka MP election ko la bat ni telang ru haka MP election hakistem government shwa te ni kwa bagi ni telang kanang janai da kata jingya borom makliang ke jing ya telang ka bajam jong ni ki atli parti hakat syapri jong ka ati